Овој човек беше волонтер во украинските сили за територијална одбрана. Олексиј Побихај беше приведен од руските сили во Буча. Неговото тело е пронајдено со врзани раце и куршум во главата во напуштена руска воена база. Руските сили ја документираа сопствената улога во неговата смрт. Відступати нема куди. Ми маємо оборонятися. Радио Слободна Европа ги реконструира последните денови на Побихај со помош на телефонски пресретнувања. Нам дали приказ убивать каждого. Я думаю, да, сейчас пройдем, устанете, мы пройдем. И сведочењето на очевидците. Молчи, а то ты, сука, сейчас за ним уйдешь. Ова е приказна за животот и смртта на Олексиј Побихај. Ова е Буча, кон крајот на февруари 2022 година. Првите денови од целосната инвазија на Русија врз Украина. Угадай, де його голова, цього рашистського Украинските сили, вклучително и локалните единици за територијална одбрана, го одбија првиот руски напад. Имаше многу руски жртви. Рабочая тетрадь. Командир второй роты, гвардии лейтенант Заводов. Нахрена ты сюда пришел, Заводов? Значката на оваа јакна е од единицата на 76-та дивизија за воздушни напади од рускиот град Псков. Има широки докази дека подобранците од Псков биле присутни во текот на подоцнежната окупација на Буча. Радио Слободна Европа пронајде десетици документи, лични карти, значки, списоци со воен персонал, табели за повици, дневници, лични предмети, радија, компјутери, па дури и графити. Там були псковски. Еден куп уништена воена опрема беше се што остана од нивниот прв напад на Буча. Локалните единици за територијална одбрана нервозно чекаа втор бран. Уже идет колонна. Звідки? С Байлановка, так называемая. Там мост один уцелевший. Его бомбили, а он остался. Ова видео е снимано од дописникот на Радио Слободна Европа Маријан Кушнир и фоторепортерот Макс Левин, кој 2 недели подоцна ќе биде убиен од руската војска. Тие го интервјуираа Олексиј Побихај. Ова интервју го објавуваме за прв пат. Олексій, так? І ви з Бучі? Так. Тобто місцевий житель, який пішов? Я місцевий житель, народився в Російській Федерації, у мене мати росіянка, батько українець. Коли мені був 1 рік, я переїхав в Бучу, проживаю тут буквально 500 метрів відсюди. Тобто буквально захищаєте власний дім? Да. Так можна сказати. У нас стояла позиція вчора, яка підбила цей бронетранспортер. Тут такий вузенький участок, і ми його трошки втримали. Але з автоматом від танка не відб'єшся. У нас було дуже мало боєприпасів. Ми бачимо оточення з усіх боків Російською Федерацією. Чесно, що відчуття не найкраще, але відступати нема куди. Ми маємо оборонятися. Ми не нападаємо на іншу країну, ми захищаємо свою. I am a strong man. Yes, you are a strong man, yes. Речиси целиот живот на Побихај е поврзан со Буча. Овде ги направи првите чекори и отиде на училиште. Долги години работеше во ресторанскиот бизнис. Отворил мала продавница во својата куќа во која продавал кафе, сладолед и сладки. И по 2014 година тој беше волонтер кој ги поддржуваше украинските сили кои се борат против сепаратистите поддржани од Русија. Це був наш штаб,
куди приходив Олексій завжди і до повномасштабного вторгнення. Він приносив сюди допомогу, яку ми споряджали і пакували на фронт. Тому це було для нього природнім прийти сюди, в наш штаб, коли почалося повномасштабне вторгнення, і щось робити. Так як він не був військовою людиною, йому ніхто зброї по перших часах не давав. Він писав, він все упорядковував, людей збирав, казав, кому коли прийти. І він фактично був діловодом нашого штабу, якщо так можна виразитися. В нього було завдання захищати Новус або те, що там вціліло, від мародерів. Ми не могли людину поставити щось захищати в час війни без зброї. Тому йому була ця зброя надана. Перед тим був проведений короткий інструктаж фахівцями. Я не впевнений, що там були патрони, не впевнений. Але для остраху мародерів те, що в нього в руках був автомат, це вже щось вартувало для захисту цієї точки. Тобто він навіть стріляти не вмів? Ні, він стріляти не вмів. Ми не бачили, чи він вмів стріляти, чи він не вмів стріляти. Але, звичайно, що таких людей, як Олексій, рашисти ненавиділи, вони їх шукали. Сусід, якого знаю, Смалечку, такий імпульсивний хлопець був. І отож декілька разів я його бачив зі зброєю, і вже на підході були ці уроди. Я йому тоді ж казав, що Льоха, сховай автомат, бо як багато військових тут нема, сховай раді Бога. Він вроді казав, що він його сховав. На 3 март руските сили го започнаа својот втор напад. Оваа досега необјавена снимка од дрон покажува како падобранците од Псков влегуваат во улицата Јаблунска во Буча. Јаблунска подоцна ќе биде позната како улица на смртта. Страшно выглядит. Невероятно, дочь. Улицата Јаблунска беше главната рута по која напредуваа руските сили. Војниците од Псков пукаа буквално на се што ќе сретнеа на патот. На ова видео може да го видите пукањето на Володомир Ручковски од Буча, кој се обидувал да побегне со својот автомобил. Тој беше еден од првите убиени на Јаблунска. Оваа карта покажува каде руските војници убивале луѓе на улица во периодот помеѓу 3 и 6 март. Овде 4 лица изгореа до смрт во автомобилот како беше пукано кон него, меѓу кои 14-годишната Ана Мишченко и нејзината мајка Тамила. Според информациите од Општинската архива Буча, верификувани од Радио Слободна Европа, најмалку 130 луѓе биле убиени на улицата Јаблунска или околу неа. Можете да ги видите нивните имиња на екранот. Речиси сите биле застрелани. Да, сынуленька. Привет, мама. Привет, мой хороший. Ну, я вообще, вот эти гражданские лежат вообще на улицах просто с мозгами высохшими. Ой, которые местные жители? Ну, как бы да. Это которых уже вы расстреливали или которых... Которых наши расстреливают. Ова беше телефонско пресретнување, снимајќи падобранец од Псков кој учествувал во заземањето на Буча. Радио Слободна Европа ја доби снимката од украинските агенции за спроведување на законот и ја потврди. Направо-налево по окнам смотришь, типа, если там шторка дернется или окно откроется, сразу стрелять в окно. Гражданский какой-то выскочит, все сразу по нему огонь. Побиха и се најде под руска окупација. Ова е неговата куќа.
Неговиот автомобил се уште е паркиран овде. И ова некогаш беше негова продавница. Не знаеме дали Побиха е продолжил да работи со украинската војска за време на окупацијата. Знаеме дека тој се обидел да продолжи да биде корисен за својата заедница со делење храна. «8 березня, вівторок, передали хліб. Ну, це Побігай, Льоша, передав нам хліб. Декілька разів то він мене побачив, попросив, щоб я заніс цей хліб в підвал дитячого садка «Козачок», де люди переховувалися. Ми дуже раді були цьому хлібу. І коли Льоха приносив цей хліб, ми передавали ще сусідам. Теж вони, о, хліб. Треба віддати должне, людина, іменно людина. По заземањето на Буча, руската армија брзо воспостави строг окупацијски режим. Тие најавија полициски час, запирајќи ги луѓето да одат по улица или да користат телефони. Тие исто така започнаа серија рации и притреси. Започна втората фаза масовни убиства во Буча. Вперед, улицу, потихоньку, брать! Руските трупи почнаа да собираат членови на украинските безбедносни сили, единици за територијална одбрана и проукраински активисти. Берут пленного парень, 18 лет. Ему сначала ногу прострелили из пулемета, потом уши отрезали, потом он сознался во всем, его застрелили. На оваа снимка, која првпат ја откривме, Ихор Хородецки од Буча шета во кафена јакна. Се чини дека се обидува да дојде до својата куќа, пред да го промени правецот и да ги придружува руските војници. Само неколку часа подоцна, снимката од дрон го покажува телото на Хородецки на улица. Овде, падобранците од Псков влегуваат во просториите во кои се криеле двајца работници, Тимур Савка и туркменистанскиот државјанин Ахмет Ачилов. Навргу потоа, војниците ги однеле во шума и ги застрелале. Тие го бараа и Володомир Завертанов, локален политичар. Бил фатен, одведен и застрелан. Дмитро Чаплихин, Олександар Јеремич и Олексеј Кадура ги информирале украинските сили за движењата на руската војска. И тие беа застрелани. Роман Шадловски бил поранешен војник, застрелан откако руските војници ја пронашле неговата стара воена униформа. Олександар Козак бил застрелан кога откриле дека има потврда за претходна борбена служба. Новинарот Зореслав Замојски водел дневник за окупацијата на Фејсбук и објавил фотографија од уништената руска опрема. И тој беше погубен. Овие мажи беа пронајдени со фотографии од руска опрема и застрелани. Радио Слободна Европа собра обширни докази дека сите овие жители на Буча, чии портрети сега ги гледате, биле фатени од руската војска, испрашувани, обвинети за отпор кон руската армија или за нацизам, а потоа екзекутирани. Имаме причина да веруваме дека и други случаи на цивилни убиства што ги истражувавме биле извршени од руски сили за слични причини. Во Буча имаше уште многу убиства. Ова се само оние што ги документиравме, а кои сугерираат дека убиствата биле извршени со умисла и систематски.
Руските команданти сигурно знаеле што се случува. Например, надзорна камера го сними овој офицер како оди по улицата Јаблонска. Тој има воки-токи и е придружуван од војници од понизок ранг. Тој може да види 3 уништени цивилни автомобили. Во еден од нив гори телото на Михајло Храбовљак, кој беше застрелан тој ден. Прячь от меня оружие, как от меня уже, мне кажется, крыша поедет уже. Я столько гражданских перевалил уже. Најдовме 3 прислушувања на руски војници во Буча во кои се споменува дозвола од командантите за екзекуции на цивили. Овие снимки беа добиени од украинските органи за спроведување на законот и потврдени од Радио Слободна Европа. Если как бы у нас приказ вообще никого в плен не брать, всех расстреливать. Нам дали приказ убивать каждого. Да, ну мы пленных не берем, типа в живых не оставляем никого. На 13 март, руските сили организираа рација на оваа улица, каде што живееше Олексеј Побихај. Сведочењето на очевидците и другите докази собрани од Радио Слободна Европа сугерираат дека тоа не било случајно собирање. Тие точно знаеа кого бараат. Були періодично провірки, грубо говоря, зачистки, ну такої масовості техніки, що в один момент і вокруг просто не було. Почали під'їжджати бронірована техніка, БТРи, БРДМи, БМПшки. Плюс була ще тентована там Урали, КАМАЗи, техніка, в якій сиділи солдати. Вони оцепили повністю, вийти з цього периметра не можна було. І далі вони почали йти в сторону Льоші Побігая дома. Овој човек бил сведок на овие настани. Тој побара да остане анонимен поради загриженост за неговата безбедност. Я сховався, був в тому місці. І я чітко тоді бачив, виходить, будинок Льоші Побігая. Вони зайшли на територію і почали заглядувати так само, як в його є там пристройки, все. Ну, видно було, як бігали, копишилися, перевертали все це, що то внутрі. Це не були регулярні в них війська, в них форма була чиста, вони були хорошо екіпіровані. В них зброя була нового покоління, не була стара зброя. По движенню вони не суетилися, вони не бігали, вони просто професіонально зайшли, передвигалися чітко і злажено. По признаках це іменно якась спецгрупа. Нашата истрага идентификуваше една од единиците вклучени во операцијата. Додека некои војници го чекаа Побихај, други се справуваа со соседите. Еден сосед праша од каде си? Одговорот беше Кемерово. Кемерово е на околу 4500 километри од Буча, во рударскиот регион Кузбас во Сибир. Штурмовая группа готова. Кемерово – мемориал воину-освободителю. Сегодня здесь отдельному отряду специального назначения войск Национальной гвардии «Кузбасс» в торжественной обстановке вручено боевое знамя. И, како што ќе видиме, оваа единица беше вклучена во приведувањето на Побихај. Олексія в будинку не було, він зі своїм товаришем верталися, йшли спокійно, не передостерігалися, що хто-либо тут буде. І прямо от піднімалися до своєї хати, вон по прямої от, в них хата. З цієї сторони вже за спини в них вийшов товариш
Їм вже сказали, ідіть сюди, ну, по движенню показали. Процедура в них, коли Льошу вони взяли, зайняла не більше 10 минут. Овој документ, кој подоцна го пронашол жител на Буча во една напуштена руска позиција, е доказ за улогата на единицата Кузбас во приведувањето на Побихај. Исто така дава дополнителни детали за тоа што се случило. Примери за храброста и херојството на нашите мажи. Капетанот Сергеј Николаевич Тихонов го фатил Олексеј Виталевич Побихај додека пребарувал куќа. Побихај носел АК-74 од 5,45 мм, 4 шаржери од 30 патрони, како и потврда за член на организацијата Гардата на Буча. Льошу з другом притягнули сюди, викинули пару табуреток з цього вікна, їх отут поставили. Тут була кров на землі, каплі крові було і оттуда, може це остатки. Ну, то, що їх отут посадили на табуретку, це факт, тому що були явні ознаки, що людина, коли сидить на табуретці, видно, там голова нахилена, в цей момент знизу, виходить, сліди крові. Ова е капетанот Тихонов, како што е споменато во рускиот документ кој ги предводи специјалните сили Кузбас во Кемерово. Неговата сопруга објави фотографии од неа и сопругот на одмор на Крим и од Тихонов со нивното бебе. Неговата мајка објавила и фотографии од неговото дипломирање на Воена академија во 2015-та, а една година потоа од мисијата во Чеченија. Неговиот портрет висеше на оваа почесна ролна на Националната гарда на Кузбас. В той день я йшла від дочки додому. Коли я зрівнялася з будинком Побігая, кафешка, і тут мені сказали «стоять». Я ще пару шагів зробила, вони повторювали, що «стоять», ми сказали. І виходить солдат, говорит, мать, куда ты идешь? Я говорю, я иду додому. А откуда вы? Я говорю, иду от дочки додому. А де ти живеш? Я говорю, я по цій вулиці живу, і дочка по цій вулиці живе, говорю. І вони виводять мужчину зв'язаного, руки зв'язані, і на голові мішок. Ти знаєш вот этого мужчину? Я говорю, як я можу його впізнати, якщо в нього мішок на голові? Коли відкрили мішок, я тільки звернула увагу, що на мене дивляться очі. А далі все було криваве месиво. Одні очі. Так, з ушей йшла кров, з носа йшла, з рота губи були побиті. Там обличчя майже в нього все було побите. Але ви впізнали в ньому Олексія Побігая, так? Так. Він щось сказав, промовив? Він нічого не мог сказати, він стояв, тільки очі його дивилися на мене і все. Мы у него нашли автомат, гранати. Це він по вас стріляв. Я говорю, ви знаєте, вас не було, по нас ніхто не стріляв. Я говорю, і ми за ним, це дуже порядна, гарна людина. Я трошки від них відійшла, і в мене задзвонив мобільний телефон. Я взяла трубку, і підбігає цей солдат, який, я говорю, що з яким я спілкувалася. Він вириває цей мобільний і б'є об доріжку, мобільний розлітається, я хотіла його підняти, і він зразу почав по ньому топтати. Я говорю, що ти робиш? Говорю, падла. А він говорить, молчи, то ти зараз за ним уйдеш. І він мене толкнув.
Единицата на Националната гарда го одведе по Бихај до ова дрво на работна буча, каде што падобранците од Псков го поставија својот штаб. Некои од очевидците на апсењето на Побихај не кажаа дека се убедени дека тој бил предаден од друг жител на Буча. Во рускиот документ се наведува дека капетанот Тихонов добил информации за Побихај од локалното население, но РСЕ не најде дополнителни докази за тоа. До крајот на март 2022 руските сили се повлекуваа од околината на Киев и особено од Буча. Сволочі, щоб вони в пеклі горіли, тварі, Боже, Господи. Светот за прв пат дозна за масовните убиства на цивили извршени овде од страна на руската војска. Вон есть там в конце 6 чоловік, їх застрелили і спалили на одній кучі. Мачени и застрелани жители на Буча беа пронајдени на улиците и во градините, во куќите и подрумите, во уништени автомобили и во соби за мачење. Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Но судбината на многу луѓе кои исчезнаа остана непозната, вклучувајќи ја и таа на Олексиј Побихај. Думали, що, скоріш всього, що Льоша для них не составить якоїсь їм особої цінності, тому що він не був спецназовець якийсь. Він все-таки ж ілі дойде домой, ілі де-то обнаружиться. Ну так його ніхто не бачив і не чув. Во септември 2022 година поминаа повеќе од 6 месеци од ослободувањето на Буча. Се уште немаше вести за Побихај, но еден ден, додека ја пребарувала областа, локалната единица за територијална одбрана пронашло осакатени тела на двајца мажи во шумата. Вік дуже важко визначити зараз, але бачимо, що руки були зв'язані скотчем. Позаду на голові була відповідний капелюх, те ж саме навколо шиї було зав'язано скотчем. Є синя відповідна жилетка, в жилетки в кишені є окуляри для зору. Ова беше Олексиј Побихај. Судско вештачење констатирало дека бил мачен, а потоа убиен со истрел во главата. Другото тело, пронајдено во близина, беше на Олексиј Телиженко, полковник на Украинската служба за безбедност или СБУ. Двајцата мажи беа приведени од истата единица на Руската национална гарда. Телиженко на 6 март, а Побихај една недела подоцна. Овој руски документ покажува дека Националната гарда работела со единиците на 76-та воздушно-десантска дивизија Псков. Ги водеше Сергеј Чубарикин. Не е јасно кој конкретно го убил Побихај. Тој беше погребан во септември 2022 година на авенијата на Хероите во Буча.